production presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma charity obiazim obiani nido. Roman Father, Mo Mary, Adoma Shauma, Roman Father, the lion. Send him there and come to me a bow. Amanka, many or ye a son penny funibi. Men are demonstrators nibby. Nanka one wa Cassam or could pop in him, Nanka wa bow, Nanka Shufuzina, why shall be. Na sisi edu ho akabisi ankotede asa bibia ntono de onye mebo sufufuro manye ne dule yensan bo osubim na kono na we wura mu no akono ntumi po ebium oye den na besa kofa fofo bacho udini yese father say me wife for me na me wo father nanim we dey atwa me wi a why me wo father why enti na wal ene be ye ho father ene sane obi eba ya be me yire ya na efrem me bacho o de father dey o frem father Joseph and father Fifi nyo ndi sabe djuma na sisi ye we have organizer e pompe tai me ne member ne ba ko na djuma na mo nte hiambo ana de empemwa se mi kresi siampo no me bel wonya mam catkis na brabe di mechimpo na ye catkis na hwe na tutu nyama ye mpo ebe se gumeni mo ase father ejuma wi edinu indina pope ne wo fase ba akokoto mu na wo airport no edinu wi nyame na msheda ye Father, mintimi muate na mintimi hwehwe omu. Minim de wa ya de abawo. Amia. Ami masam na lekan ya. Ameje me mfa wasam ba me do. Usande ame. Wa hyeda asoma. Na osoma ma sedi na mafede ode me ye na mele ye. Me ma bisi bia nkova kamen. Akra na ewo kuri mu nyina me na o makasa. Edi me de meru ewura omu. Awu bia ne ya wabai. Nyina betu adu achi menso de matimi aya abo onyankopon no si Mary na minti me kwa akote asole fo ade si Mary Mary oh yeah Mary na me se recite meja asole na meja asie the Hail Mary full of grace the Lord is with you blessed are thou amongst women and blessed are you amongst elisola kwa father nimidin mpo anya hwiu nye wudi me wo ho me ti ho le yine dia na mfai na na beja na me ti ho obi anya hwi mame me diji omusika kakra na mde ma aha anye na mde ma na mde bi akotoko communion e wo sofo lai maton wine obi ba yare aya ba ka kire me obi kura na beba be praso odan wadodo ho a bitunsuo momo no se de be yom benya nkanyan ono nti boni be ne maye enso hwe ba kopa e ba makwan mu no munyina mu ayimi ama ami wontwe me ka wo ha wo ana mtia se me amim de father wo hyew e ma ekọ kro bi do a onye krofo no oh mesi jai na wo suso kra o predudo oh me o papa na ma me ba ne ho nti me wo no ho bibi si bia wai enim de ami wontwe me ka wo ha market so nyono na mehwe o Sunday ma waswam da memra meye no ono na mele ye ho adwuma nti abade nti ene ntuma nhye ho do sisika wodi mo no so collection enya ne mpo no o den ketu hu kona be fara manage eye me yese mu kura mu nya ni gie ma me se adwe me nya ya me ti be boabo adoma no na me de o ma no enkyerechire me de mo mba ko kura ni afin wom ne ye ne de kwanyinse na obi ne ba enso hwe deden abade nto de man so hwe to edi ebra Peter
Yadi Yesu ko yi second twa obi aso no. Na eno na ni je se ko be. Enti ko ba won chen for confession ana. Omo ba me nche. Enti ba won chen for confession aba sam da ka kire won. Me ka kire se boni nye na me mato boni manya hwe. Enti ne ko na men ko ye boni biom. Onye na hwe ye nya. Ameso so sa. Enti ka kire on ko na men ko ye boni biom. Awo na ka kire on ko na men ko ye boni biom. Awo ye boni. Kaba do wo ye. Enam say Nyankopon fa nche me nye boni bio. This e kedam no na ni nanie fu na wa doa na ontumi nwo no. Ono so wo kwa na. Ene de mo na mkuram. Amen na mkutem. Me ka Roman phone. And yen yekutem. May your sins be forgiven. Thank you very much. Etumiko. Already imagine na mother bedi aside so na si me bayi so AGYAKOO na se mutimi ji bibia tu ma na ababa be wi bibia e de munyina amase. Yeso de pese ye kan se said sa ade esi ye no ebi ntimi si bi no ye de bo ni nyina che no mu hwe na mu nse ade esi ye no ebi ntimi si bi ate ye obi an ye no bone offer and that's it. Hey offer ntini mama anani mama nkopre kwa na ali na mkwa Pada way. Anda o jeje na misa. Baba ya di lo sa jeje na misa mi odi. Pada po. Ade di esi wi ya part o di twetwe me ko na me ko ha na busu to leti akọ. Ma mi leti akọ. Se do pe ma ya wi ana. Kwai. Ka de nka me no di. Ya ko na nkran. Me no di. Ka me no tse. Ba fani fam. Ye nyam frifi ha o. Let me ask Kasama Naka. Adoma charity Obiasim Obiani Oh my father Oh Mary Adoma Shauma DABO utawe emeka uta bia ncheme na minya ready se mete uta bia mami nkane nkomasum enya mu nko a ene ya kacham se atade white ye de blame anasa ade ye ade fita mun kwana mi sha ade fita eto won le je me se ona ta wo ta ka fo o mu sha ade fita Pentecost o mu sha fita yes enya mun kwana mi sha ade fita o me yilao mi ko yina me yilao atade we na o so she me se me yilao ratade ro mami when jami mo hey o sister na be ti wani so ebe wo de eni obenya ese o pa so mi mu eno mari hu mo so mi mu wa so ye o ba eno mari hu mo bo ada mu ko so ya ta le ti hu wa te ya ta le nu la to ha uni hey twa alright mi onufu eno mari hu mo bo mi ajuwa o pa family agro mi onufu ada father Christina yanko mo kwa na Roma so mi modia then father ada mi ma sole eto won ye tada onye father ate otum na utom wodi ntantun wati to ni mun ye ye ti wodi me say eto ye hia wo Catholicism church me ma sole dide Catholicism church ene ni kwa so atade we Roman Catholic ana tade we na o de ene atade we na abese wo say ana tade we na do di ugu osum ni mami adan we bi sam o osum ni mu ene wa ye nambra sam na ye bla ho fe ya ro na tade bla ho fe yeah that thing minamu na e wo osum ana mo se mo hia mi bie nyame sum so de mi nim yi no enye ni papa ko na sum nyame ana mo yi mafim kade o ye ye na wo ye na yi bla e boni se ma akwate ma aso oh say ne enye boni what was already and we na mo odi a wo wo da ko be da be tada wo so ye de me wa wo ba ah
Ogusum na. Na wa wo ba kwa na enu so ana. Ana je wo ba yen tibida. So fu bu okromi ya no na so le big power so ya. Wo ja kwa akra. Wo san ba in wo san so lead after church. Ano so problem. Na say ne sa je me. Me pato me ya we da why. Me dey ma me treasure. Me pato. Debi udi di say. Me. Kokoko. Me ya kokoko father. Why? Obey Koko rata na ese bebo father. Mami, ultimate. Ya bebo father PINAMANG. Oh, na father no kra worem. No father me dey. No, osuru so ogina so ye Roman sister. Wono onye beteshi. Wonya beteshi. Dante hu ni titawate. Ya bebo father man. Oh, bebo father. Bebo father man. Oh, bebo father. Mo na mbe chem de menye. Mo se me se me gumo ni mo asapa. Ayi Roman sister na yo mabusu akunya na. Ha? Roman sister yo mabusu akunya na. Roman ayi wo me japade e wo mu fie japade a etwa se de wo obi ntimi che de minyo mesrew anwumele bla school mo wai afeni ate ne foforo Catholicism church. Catholicism International Church? Yes. Wow. What international cry? Why my? Say ekwechi. Oh. Catholicism International Church. Okay. Ene wa ma me title nti baby Catholicism International Church. Me ya weda. Why? Enkasa. Why? Enkasa. Send say hundred. Da ya di ma waka ho asema choma awro watala to wa. Ede san fata ne hyebium. Na ni bibia. Emre no twem on me be kasa ye on me kan me kitchen there. Me man kwan ma ne ndimachi o se no ndimachi a. Oye wrong. Odo do fan chirem. Eta ye nta wo toto. One show sofo. Nta wo toto. One show father. The twem fata ne hye. Etisi krom. De ye Roman father dia. No chire kan like som no eno no gunani mo ase. No chire kan som no mra eni ho. In your ordinary churches no. The whole world or your solar or be respected because on the first church obey. And a colleague so mama and a money won't. And for you preoccupying and your father, a man ye. Correct. What is she had? Na setinam for almost 8 to 10 years ne prayer. A dear father Paul no say Mr. Paul ne be ye no ontumi bi da. Not to talk of all the DABO. Abaka smart mama catch that dearly ye no or you're wrong. Ito wa udato. Ote wa wo yede no ye tada ni. O ye your father man ye. Na impono say wo ye na se separe your father. Wo hwe wo fie. Bibia wo bo wesu. Nchirechire kom se wo hye wo zen ana wan hye wo zen. Ansan wo hu de Catholic som no esum boy e wo kwan bi do ansana mresu do wo ya eyi ode mamonsi no nte ode mamonsi no nte eta wo ma wo do to headquarters enam se ode mamonsi no nte ya monsi no be ko headquarters eta mi en betene ode ko headquarters ode cardinal so cardinal tia pop party eta wo no se cardinal misi me bo monsi no amane a monsi no be bo cardinal amane obo cardinal amane a pop bete because come half no minima de ohawon it is na insult why insult insult abadi ntina normal churches na wokoko school mu na ade no ngo ni mas na Roman Catholic aso no ogunani mu ase she last me bisa oye Mr. Paul na no so e father nde obanden na onya communion po e serve osi so for life wona what to pan no enna akoka kire won ene wo to anu atu communion de. May God forgive him. Eno pantano. We sin ijano, ni ijane fane boninchen. Because you're wrong. And send a community Bible. Anunti na sele savior. Sashene swa. Obi obejina obi ye holy. Because e di hwagola. E hono me bekam. E na semele ma communion pona me wie na me ko altar no do a. Me de napkin prepare in pupu kakra bi ba atientonto wa teta wona wo dom no ata wonu die because Sunday e kumpu sufuma oye Christ na honam nti se ku sufum na manfa no kire ma tutu Christ honam no ma tutu na ase abra mimi nim gidi de sofu life no wona otupan no supply mankofo na communions wo nkofo bia wo hyiraje ma won
Nessa ho na boy one kede e koto fi so for life wa. No che for baby so for life no. Woye dream. Abra didn't tell them. Ntino ma pem anam akosi nyina ne dey. DABO no o ya ye ni mo no. Ole ya ha adwen. Atata me yet ni. O de me bo. Mpin famane. O de me kache monsinion. Monsinion bo cardinal mane. O bo kana mana po party. Ye be pekwan bi do na o te himfa. Dado. Oti, wo betum de makwa. Ato wo de na to ho. Me de de o de. Wo betum makwa. De everything ato. Yo. Nyankopon ya doma akina. Ye pon masa. Ye bo mozane enkofi ho. Na me kohwe bebi ote. Me hye dan kare me kwa akochisra. Na ne ho te den. Na chi no me mbom pemfa mane. No me fa ne ko. Adoma charity obiasi. Obiani ni do. Aso koye na dey. Doctor said Maybe asem da mate de be remfida. Ado. no was it? Dr. Mighty say. O doctor ni dinya me de kura. Obi a wako school about degree be doctor say from Matthew. No, say Matthew to say Sakiu. Hey, Matthew, the same T na. TRTEXT Matthew. O say T for Chimeso. Hey, Odra. O spelling sinya. Oh no, Matthew TTPPREE. Matthew spell Matthew. TTPP. Spell Matthew. 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 MT. Hey. MAT. Hey. When I listen. And you ever forget about when you to us. And I go say. O say, nyame adom. Nyame ekone ni and I also hear me love no it's like trust can. O say me nyam bema. Ben katechi she me yam. Me kira we twa bema so. Ato me yam. Nyam bema. Matthew ne kan. Dr. Matthew ne love. Menje, kan so wasa. Me say me fawachi. Me chese menje. Unjinyi. Me po ba o. Hey! Me po ba. Bema de wunya se first born yo ba. Wunya da. Opa koye. Bema bia ne first born yo ba bia no. Onyini che. Enye wana na no na menyim ba ya na oka kire me se me wu be ma wo be kokototo mpaboa ne bo ama no na mesumisi me wo ba ne maboniti na wanya me de na waye wo de a fe do sa pa me de se na menyim odenti na me first time ti man ka de na me pe e kire me wonyim ya na me hu ye no ana fe me hu me choice bema de first choice yo ba ti koka che Dr. Matthew ni se onye hu bibi so betima ye surgery art in temasusa onti be ma de ni fo no onyo no ba de ana me pe be mo na asem tumi a wagina me chai me ti ginafo se bibi amfa fie na boni de odwe boni anu adwe papa in case e oba no edu stage bi no hu no se wonya no ho nti onti no ntra bi ma na akwa na no adwe na mo nya bi de 13 years ko ti me bibi ma odi ti e ma de na no se ma akwa mema o de wa kan kure uno papa ntem ti sei o se ma mo pe mema asem ti bema bia me de kame kwa menya na kame manyi na ye ma hwe e ma kro de hia so benya daje ama ma na wa hwe wo mo ayi wa kuma mi se me mani amuso nyini a na omuso so yi wo makuma ma ye de I be take care for you but enya hwe de nyame ase baby ba so se ne ho ye we wunti mi nsesa no nyame abode o de chewa no de achewa kra de nyame ase obi akwa wa remfree petepi wo nya ba kompo wanya bi isem nipa na ye ni brade na nso obe wo ma otime wo oni ba yi ewrade ana won cheme baba kokura nyame ma na oba yi ewrade chame be ma na osama na oba efe no ose bo nyame sobo ana ade wo ma me be ma ade na me mango na refi se no onya bi no sire bi ma bi osire bi okonongo ma me ne kan story ni kire me ewrade hu me mobo no onya 48 ewrade hu me mobo akam 2 years pe ne matwam ewrade de o ma bi no ye yalefo okora me pe ma me ne kasa yesi ne mpa ye mu no e na okowo na okowo sa ankrofo yi bi ne kon de akire o se ewrade na achamade anka chem papa preko yesi wa no son da ye na ewrade ka chen sa ba wa de obi sa na me de ama firi ho ma me se wo sra de asire ni bum
the papa so. Yes. Me srem kwatintin. Odo, nyansa, eni nyamesuro ma o. Se ne me mfantena. Basere ni boom. Was. Never do me me be ni anya ya. Senya wan kam ni ba. Ba manya safo bi oba bia wo ma no de di kan ya. Ani je oba no ne akwana je so oba na so de ne edwa wo. Na wo su tu oye ni papa. Baby ko sense your brain. Akwa ni nyini me fa sama. And never boban champesi mama. Emegina akwa no so me soma me. Ko titi ko ntom never boban champesi mama. Me boka cha mo na. Yes. Doctor Matthew ka tell me say wo se de bia gugu so afen so wo se wo no aban champesi ni ko ntom me kwa unsusu a ani ko bi ti. Ko report bra. Kona kwaje sa report. Ade school ma Jesus. Ko bia. Monyi ma mo ha dwino. No anka se me mfa de we nkonsu. Wanka. E bia sa continental beka. Akana wa wa. Ngugu so de metim da love sia. Metim menum nso ko senso bra me. Ba wonu. Ben. Me pepiota. Pepio wini. Ada. I did their blog with them. Ada. Did their blog with them. Come on, me abra poma ho. Ya usma me ment ata me pesa. Ko ko fi aba. So biscuits coming home. Ada man ko peja store na me. Ha? Ada. Me no manyi mama wo. SJ for say o ya o munya yire. Akwana boss anyu. Odo yewu. Efa wo don come say o ya si block ya ti no de battery. Sir. Eni o ya mpo ye di ni sika. Loko no wa. Aduma charity, Obiasi, Obiani,